kwamba kumekuwa na cartels katika program ya mbolea, na ilitokea pia kule kwangu. Yaani mbolea inatoka Nairobi ikiwa safi, inafika Narok inawekwa mchanga. Watu wanachukua mbolea kidogo, wanaweka kando, wanachanganya na mchanga. Cartels wachache ambao wanataka kuangamiza serikali ya Kenya Kwanza. Sisi tunawajua kwa majina na tunawamulika, na wakati huu hatutawaruhusu, especially area. Ile lori itakuwa inaleta mchanga, tutakagua kabla hatujapea wananchi. Maneno ya kupatia wananchi mbolea, kumbe pengine umeenda kubadilisha, umeweka mchanga, umeweka vitu mbaya. Lakini nasikia zilikuwa lori kama 3 hivi 4 kwa kila region. Hiyo tabia ya cartels ya kujaribu kuangamiza serikali hatutaki na hatuwezi kubali. Wale ambao wanatumika katika kusabotage maneno ya serikali, we are coming for you. Na lazima mulale ndani, mshikwe na serikali ndio tuweze kuzalisha chakula yetu katika area yetu. Area hii saa hii mahindi gorogoro moja inatoka pesa ngapi? Inatoka pesa ngapi? 70. Wengine wanauza 70, wengine wanauza 80, wengine wanauza 100. So maisha gharama imeanza kwa sababu mbolea ilipunguzwa bei. Na wale wa cartels wamesikia vibaya, wameanza kuongeza mchanga katikati ya mbolea. Ndio pengine ituonekana watu wabaya. Tutapunguza hata bei ya mbolea zaidi. Na Mheshimiwa Alpha, second phase ya mbolea ikikuja, wekea hao wazazi karibu hapa ndio waweze kuchukua mbolea hapa karibu. Ile second tutahakikisha tumewasaidia, tuwawekee Riamo waweze kuchukua mbolea kutoka Riamo. Lakini tutakuwa tumekagua kama kuna cartels wameweka mchanga, hiyo lori yenye inaleta hiyo lori hiyo uamue kama utaacha mbolea safi ama gari haya ama namna gani, because tunataka mbolea safi. Kwa hivyo leo bei ya mahindi iko 7. Bei ya mbolea iko 2500. Na wale cartels mnauza mbolea, wale watu wa NCPB, mbolea inakuja inauzwa 2500, wewe unaitisha mkulima 400 ama 1000 ati ndio muuzie. Tumeweka trap. Wakati unaenda kufanya namna hiyo, alafu unauzia mtu mmoja mbolea 10, mbolea 100, anaenda kustock kuuzia wakulima 4000. Ishindwe. Kumwambia ishindwe. Hiyo ni mbaya sana. Abantu bareka mutane kanyora buyo kwa yeye abantu baba bakora ga. Umuntu atatiriye akia mako buyo bugire. Umuntu amoko akanyora buyo 400, use 100. Kwa ndo bisa oganyariribo tayo utakakoneria abantu 4000. Obo chino. Abuna bungo tinabo nie bintu ba wata ngozuka aro mutini. Mwanjire to baboye. Biyamona sana. Ebintu imogena kuigwa ngao siasa erege tokete bitokete aye totige tunagwa ka siasa yetu, but at the end of the day tobekera tiriyama gendera alifakago cha kuwa na baadaye moboli kwa terete grasi bitatu nocho agachega nse na igoro ngaigire ngwa terete pa kero mwana siasa moboli era tiriyaye ocha kero mu MCA pake president ya Kenya to kwa bayo monto nganje to zoro bosaigo nganje te kiama kete bosaigo to nganje kana aretrige to kuna bono goko nganga timaji kyora ngangire bosaigo kera ko buguni bakabana bambaire buka bona ake none kiyo pakara nganje kiagera bonse bana bamito bage kero monto mama disnaga antokari akori ki ine siasa karibu saigo tingizaga nane kukuria mangana mange nakora ayedonya mungi na donya buna alfa ko bekege simaga naye baretere pump e akamaje so kagotigo so tumwatera nengereyo ekera na rore nazi okora kurubugira ngari engia bomachoge amine nyaribari engia bonchari engia aigatike maki e pump muna operate pump uga nabangira bekwayaga na barakutobarigiriye uniform obaretere abantu bana okuyiyo abamanyanya gwakorire gasi kumune bosema nabamide bage abantu etimu emoko kandi tokore gasiamo togendere kone gutara kuimu kitikanisa cheito na korosi school cheito na korosi para cheito ekimo abatengo osoro kago sabasi moe sijui nini inangora mchezo bado tika turakore gasi
Ntugate banga tutagete abantu abagandu bakugamba bodo baro. Bono igantu bwate abagavana. Ntugate abaseneta. Bona ipima onye mba agokora abamurambaro. Onye mba agokora sawa. Onye mba agokora abamurambaro. Wose bano bamito gage. Wose bano. Ikiagara tutayitonya kwabango maite usoro chakire obochege o ya tiga bakore bago chaga na baro mubakaribishe ane guchuna na ajirega na baro mumbate baje egera baga ate na baro ase kede tu atigai togendere guchumutu so much school tiabo nyabigena tiabo kapsabe kubasere kwe fees umuntu ngane umuntu onkonya kangire school ira kongere basa ye school ya nyabigena nane kwa zuma choge agansomiga karatira ngora ya Ibrahim elio geli ko so bakala aina yote gazi wali ali asikuchira asikuchukugera abantu hano ya lakini kwa patore gazi uzani onore za so nge kara kaligo maita mangana nange computer iko yuli yuli keyo ngosira e base ya ngo nsomia itu asokire school ga na wale nge basa nyabige itu atire rusasi ne to koirana paredi tole tenene iga mu prisu kawo janga yaya basa na akute na matanga tochi katandika lakini ge kara nge gasa bachirusie mesi ngoni sari nguru ndura ga hoteli gasini ningo titae mandazi zigisano geso mikakora kaende university kaenda Nairobi Nairobi nane kara kuna koni chinga seti menyete mkuru kwa Ruben po karakari mkuru kwa Njenga mkuru kwa Ruben nere mkuru kwa Njenga nere mkuru kwa Ruben aliase tuwa wate yani kukuru waka aso uchi wekonya chandirete umugima lakini tingo give up abasaya baliko kuwanira ngayikabaka nkoni chianga ngatigira kuchigoro ngayikora kamucheri ngorongora kanya gutira ngo wekarakari ikosoma ndeta dia nyasara ngonya kokora kagari kuna konde chianga kachikulire account yane kuna go save chipesa chirinkorosi na acha na kale taiji kabisa 10% nyasara ansiseni kachikulire account kana oba sambu chieto kabika kamurukane skari kacha bugirango ga ma hono jiro mujumbe ndio na moyo ayo musayo karansa ignoraria na ayo musayo ndigere tiga okone kureranka aga yoka gusa okone tire di marago obonye gutara ne di ene paraga okone kuera nganko yane tankonye nje muro nkonye bakeka na tire ko bori chikuraga abayiri ba nenge bari gutamanga usuno ile chikura to ko ile tigae ike nyumba ito ne kai no muyige murabande tiri bibere to ko ile nyumba ya one ke nge karakari ina ile chikura na rachi yako tia na setali seta kwa tena waklie na haya kwa hiyo kilio mtio ito lakini mechano teyo siasa na beyo na barango na baachire ekihagera obogi mo rasa kwe karakari abana bali mo digereti esuru kwa gachure no mheshimiwa Alpha ina ile gasi ayoka basa ri nkorwere ina ile gasi ayoka aye gasi yago no kwanje kitabu kyao obogi mo bote karakareti ekinyaro kana araga amagotera bya sana ote karakareti ote karaga ochande teiga orende certificate ko chigosoka nero tochaga ile nyaruka utaraga pare ntirage teiga umao chaka nyoro capital D mapema no question mark good deeds oterko na koira nini na marwire na ara buchire sei abuchire una umyo kama my friend tora marwire anda marwire na ara chire chire yembe aho kono kore ntirage umutuone ne amubro kea koko no chire batwaka na yugo wandu bona ina wakaenda wewe